Archbishop Kashilong Archdiocese, Most Reverend Victor Lingdo, Reverend Father Richard Majau, Ubalong Vicar General Kashilong Archdiocese, Kila Kintui Kipai Ba Kajala, Bakimde Banting, Hindre Ban Shimiki Injek, Kabalong Shibanta, Nakajiada, Nakaklam Jingpang COVID-19. Haka arpu artrek mentau benai ka Rikasi channel kelayu banyakren berangur kini kinong alam nyam ke balang Katolik kibala shimye ke injek baniada no kenyang jingpang COVID-19. Most Reverend Victor Lingdo ula pencelur ki pajba ban shimye kani ke kabu bala aida ke sorkar kamtam hukum kani ke por bala sapriang bha kani ke klam jingpang. Nga como Archbishop jam ka Shillong la shim kani ka vaccination kasin ka baar darsi. Kasoi le tek long ka jingarap ka bakra. Dalam kata nak pakwa ban persilur ia kipai ba ki bobun ka balang kumba ka sarkar ka larai ban ai kan injection kati de bership ka buk siar pai ba ru ban le ka ban kam tam kan kapor wala sang ban priang ka de jingpang kan kan lat jinyada na kan ka jingpang coronavirus te nama kata ngashim ni kalat ban persilur pi baro ki ban adap khat prasnam chenen la on ka sarkar kan kapor benta. Ulai thuru bakane gade ka dus ka baar ka bola shim bar kam shim ladan ka nu ru ka jingkata ha ka por bo shim ka dus beningkong nam so thuru kam tan ching pang e ram nga su kanat pen man timta ngam tip shu gani ka baar nata tam ba ban kwam kum lele kam dan ti action e ram Reverend Father Richard Majau ula makum ki paj bang idi ban bod ki kendon jeng perking bala bod ka sorkar ula pensluru ki briu ban shim ka ki injek khnang bangin job yu khnang jingpang ubala khata e ka perthai bro ko wei naka liang jengi kum ka balang dan slow ba kini gede ka kama ka jingile ka balawan ki imlang salang pada ka perthai bro ko wei tingi slow kam da sisa ban ong bangin hapan shim ya kini ki senjam kum ki protocols ki bangi de ban le kam tam ki jaka pa da ngiran kam man wear berboli ke mas ngiran kam ka sanitize kene ka bansa ikti ki jongi natangin haban maintain ru ya ka social distancing rengkat berkini ka sarkar rengkat bagi doktor kila persidu ringi ngilek nak mentaka vaccination tinggi semua batong ba kade ki ka bang ngila le mentaka ski bat ngipat bat persidu dia baru ki beriu bagi lek seki center seki health center banyok ya kene ka vaccination namar kene ko di ko wei ke benta hak ba mengi ngila penyelek persya banjok ini kenyang jempang ubakta yang pakai ubakta yaki imlang salam bangas ngo banong ru ngim dei banti ngas ngo banong ki doktor kila ai ni kata ka assurance ba uni kene ka vaccination kam na ko ngo ka jikta tina kalian jungi ngishim ni kata ba ni so banong ni persilur ya baro ki pa ba bakile na ka banta kene ka vaccination